Ibian kane bala sera saparasha tomna kaino la paloraro Carlo lukumniare akaisare kedwongon Airiamun na itomonta kanyangon nada morkikita kwa psine ikerojeno kapenana lainda movement summit ngesobwitegar ko Kampala Uganda otomakidingo na chokiso kotoma kwa panako Uganda keda kwa psine inuchekere people of Uganda for the warm hospitality and itegere Airiamun neja siya kwa psine akwa tatakeda kaisare osodia kwa psine tomna kanya uninwese senete kediri ongetalo apolo kulojo kotawi tomon minister lea itakironwa kwa psine anokinga Abubakar Jeje Odongo ngesobwitege Airiamun obala bonberai ni leskinandoi kanuda ingarakina itamtama tukiso neja tarakwa pnako Uganda kotoma kwa psine ikere nepepe keda tukiso nwa kwa psine anuchekere kanoino ni kamana keda ikeitoi na pesen keda modia uni waitin lebetora ingarakina itemokina tukiso katikano. Food insecurity, migration, unemployment, health pandemics, climate change, and terrorism among the many challenges that we face. We also recognize challenges in financing for development and the very serious issue of the debt burden that paints a very depressing global economic outlook. Uganda believes that multilateralism and solidarity are required much more than ever, so that we individually prepare and collectively respond to further challenges. Kerar na pak na soditi Uganda Isipeji kwa psine nweja si tomatuko na kanana lainda movement etongalipunge seja singitanaro sinyobe baka inam kwenye rayo la pala wongoneto karle lukumtedopa kwa takanyango na kaisa kankedikany agwe kito kapuganasha kaisa rekedikanyang nolo mutos kotoma kwa psine niko Asia keda Afrika ngesopoti murkikino salaije kotoma Bandung Indonesia osodeta tamtami waitin loebe itora inapakina jautoma kwa psine ikere anoinoi kotoma parashano ijata rijisho keda tiokishoni kamnara kede apol na kwa psine kotoma waile nyadu kede pone laitanang apugana kolegwai kitosi musgun toma kwa psine nuka Afrika. Airiamun ngine tolosho kotomo Bandung ngese singarenit apedorosho nitunga epugaila jokanlo ingareni kitosi tunga ikulepe kotoma kwa psnekes osoda girio na kironwe buera juljulo na puganashia nepepe kede aisingareniti ponesho luda ike unenyadu keda polo na itunga kanoino inonosho litunga luka Afrika. Jeje Odongo ngesibia na bwele pipe yoko kerele buntos kotoma kwa psina kwa tatakeda kaisaro jasi Uganda awanyunebe edolokineta iboisho ni punu kwa Uganda nuda ipedorite kesa isimar kede gwaikini biasara lo ingara kini tunga aikeun kotomo bakor. I want to encourage you during the course of the summit not to limit yourselves to this conference facility or indeed to Kampala city alone, but also to find time to explore other parts of this country and to enjoy the beautiful flora and fauna that exist in this country, and indeed to also enjoy the hospitality of the Ugandan people. Airiamun nakonam ngesitolosyono no angina kaulo na ikariuni. Okarulo lukumniare keditomna kanyangon Airiamun nakonam ngesoponi tolosi alaije kotomo Baku akwapnaka Azerbaijan. Ichie kotomo ngarno kula polo kula kwa psine ikirelwe beta jaune Airiamun na ilosi kwenye ko Kampala Uganda ngesimora retos egirigiran la polon loka United Nations Antonio Guterres osodia girigiran na petina ka Commonwealth Patricia Scotland nepepe kede ni president sulede partosa kaisa kany kedichie tungada. Kakere nepeta itunga le dolte lukumitare lukumtikeda kwa takany ngese muna jaunto Airiamun. Kanuka TV East, Noah Omuya, ko Kampala.